André Lazarov. 10% talent. naporna rabota. I 70% voda. Pelistarka. 100% život. U prošlosti ovakav tip utakmice Slovenija znala da izmakne iz ruke. Danas pokazali ste karakter kad se utakmica lomila, vi ste zabili gol igrače manje i na kraju ušli u istorijsko polufinale. Pa, najljepša hvala za ove čestitke. Šta da kažem, utakmicu smo loše počeli, možda kao i sve utakmice do sada, ili smo dobro počeli pa loše nastavili ili nije važno. Ali važno je to da smo bili u odlučujućim trenucima sabrani i mislim da smo se drugo polovrijeme držali svih ovih što nam je rekao trener i šta da znam. Vidjeli ste i sami da Rusi su igrali vrlo grubo, direktno u glavu, zato što ima toliko isključenja, ali na kraju mi smo ekipa, selektor računa na svih 16 igrača, ne samo na 10, kao možda neke druge reprezentacije i mislim da nas to drži i da nas je to dopelalo do polufinala. Loše ste počeli u prvih 15 minuta, Goras imao samo jednu intervenciju i onda ste vi ušli. I šta vam znači taj prvi zicer koji ste skinuli i to samopouzdanje s kojim ste branili u toku cijele utakmice? Pa sigurno da nismo u utakmicu ušli kako smo se dogovorili, previše golova smo dobili iz polo kontre i kontre i da, poslije ove obranjene kontre i sam kad ubraniš prvu ili drugu loptu nekako se ti diže samopouzdanje i tu smo se vratili u igru i na kraju poluvremena dobili, čak i poveli za 1 gol razlike i evo drugo poluvreme je bilo baš dobra bitka. U ostalim takmičenjima uvek ste imali sjajan tim, ali kad se utakmica lomila u zadnjih 10-15 minuta niste bili tako odlučni da utakmice privedete kraju s pobedom. Na ovaj turnir već ste par puta dobili utakmice koje su izgledale izgubljene i u kojima ste prikazivali taj karakter koji evo vas vodi u polufinalu bez izgubljene utakmice. Pa sigurno, šta da kažem, to je, mogu da reći, samo jedan plus ove generacije, ove reprezentacije. Ne bih rekao da je bila prošla loša, ali u ovim izgubljenim trenutkom nisu se znali vratiti, a mi se sad vraćamo iz ovih izgubljenih utakmica i evo nas, tu smo u polufinalu sigurno sa jednim dobrom timom i idemo dalje.